Idadane semeton serang sami sanekari kawentan rengajeng ring widangan Arda Chandra Center Pasar Duwene Lugrayang ngiring sedurung ring sirone kumargi ikip PGRI Duwene komunitas seni ikip PGRI ngadorang ring sironeng ameken kewisesan ngiring iraga sarang-sarang nunasice dumugi nabi sanekapri ring sironeng kumargi kangkat sidaning don labda karya rahayu rahajeng sekala kalawan yang niskala malarapan andok penganjali umat Duwene Om Swastiastu. Ratu idadane serang sami para Gusti Surya serang sami sane kawan rengajeng renggalah sane becek puniki hari guru kasinengguh ikip PGRI Duwe kasarang yang aduk PGRI Bali Duwene ngadorong ring sironeng sesolahan calon arang sane mumurde ambekin kewisesan boya aja niki sebuah hajang kontestasi nabi malih nyapa kadiaku niki pinakes sinunggil cihna ciri baktin alit-alit Duwene UKM seni Duwene membuktikan bahwasanya ikip PGRI Bali pemakasnya Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Sendra Klasik Duwene medui bibit bobot ring sironeng pemargi kawentanyane segagamel kawentanyane pergina maka sami puniki wantah dosen wantah murid wantah alumni ikip PGRI Bali sane sampun keloktah ngaturang ayah ring dura negara. Nika sane mawenan ring tepeng segede mangkin puniki kawentanyane calon arang kangkat riandokan calon arang punika wantah wira cerita satwa kesatwa yang ring sironeng pemargi mangda presida iraga nelebeng ring sironeng pemargin sangyang agama niki boyo aja sebuah ajang kontestasi kewala iraga melajah nganggo mangda presida iraga tatas uning ring sironeng pemargi ruwo bineda kengken sejateneng nak nyala nangane madan kedarman punapi kesayu waktianyane anak melajang ane madan pengiwa pemekasnya ne ane demben ngulik sastra ring sironeng aji pengeliakan Saya jangan dibesu. Dek. Sang-sang. Nih bos sekali. Lantoran jadi lo, engken pernah dap, engken pernah janji. Bang tawang kalau nek engken pelajari kalau nek Jadi lah banyak macam lah, malah jangan. Gigal. Kik. Ya, jadi Oh. Beh Dewa Ratu. Ini bosekan plat nih. Yang itu kan P perawan. Yang ini kan perjaka laki-laki. Benar. Yang ini plat apa nih? Plat apa? Plat B. B apa? Bencong. Nang gedok. Sing engken orang bencong. Oh, sing engken. Yang penting man bis. Engken nanti aja. Setengah bagi ngerayu kalau nih. Jumen Pak. Sip. Jumen. Jodang. Pak. Bien. Pak. Dah bang. Harus awak muda Ada ban banyak lo. Dah. Bang gaya ada paling lung bang nih, paling lung. Oh, beh. Jadi ini selempungnya ke kolam mana? Dewa Ratu agak cincang dinding ulun patuko betaro sang rariangon saniwetan are jogo kade mangken bunga karatu mangken deh kita mana dilihat gundul ya dalam lilia gundul sang lihat gundul gini botak yang li udah nih telah mantra jabu udah dilihat yuk Lemosin kau bong ingat ngecen madan liak ngecen madan lemon ni manusia nih takon ayo kan ya di bisa gundul gini kalau ni dari lemong sap gundul ni bannya di leseng nawang mungkin yang magundul ulian apa? Ulian Ulian HUT PGRI adik itu oke dah
Salung Cara masa sangi beli. Masa sangi. Benar. Enggen sesangi ya. Bedanya cara nigal. Wih mau badeng duit lah. Kene no mama. Wih nama sep nih jadi dua nih medewa radu apa ya kelekat panahnya yang ngantai jadi dua nih. Haru, seng ada undo ben ngeden ngebong. Lah mantran jangan Engken lo, masa sangi gitu. Benar. Engken masa sanginya. Yang masa sangi mah. Benar. Bedanya yang meninggal di art center. Ah, Yang masa sangi pas ulang tahun UT PGRI ya. ah. Yang kau menggundul. Payo yang menggundul jadinya. Oke dah. Oh, apanya kan gundulnya? Bulu ya kok. Ya. Bulu apa? Bulun bo maksudnya. Itu nah. Jangan menggundul. Udah kene, sebilang wai beli. Sebilang wai pedang lemah, beli orang sakit ngajak yang beli. Merah singsa dia Hijau mirip iwang tiangin ini beli. Milah tiap coba ngaliang beli obat sing masih beli nyedang segar. lalu redan dedong Subang milah tiang adoran canang. Milah tiang nasi kan dirasa leluhur sing laseh kan diraga beli. ken jani ban daya Beli. Jodoh sangat tangan beli. ini kan dirasa sakit beli ini adik udah tipan subati marangin anaknya beli Dia beli putus asa beli. Tiang nampeng beli dini. Suka duka tiang kan ngedot beli. Tiang kan ngaleh obat dijo, obat ada dijo, tambah ada tiang kan ngaleh beli pang seger kan beli. kini kan dirasa sakit beli ini gede saja sakit pasti sebab lasia mati Enggen Adi dini ngeleng. ora tuh. Enggen di jalan-jalan ngeling. Tiang pak. Engken ini. Gelap pun gelap pak. Mesin mati. Ditangin pak. weh Direktur di Meneso. Kanan yen kuang pes tak yen pes. Laga anda di Meneso kan si kidang ngurtang nu boyo-boyo. Jadi lan papagyo. Lan kamu. Bang Meneso, Bang Meneso. Adeng mah Weh. weh Wah, dia ngandong. medewa radu ini semua makin bangko masih nungidang mancit Yo ditulen. Yo, enggak. weh bangko nah aduh bangko Kacang lemon nih. Oren adeng bawa ke Meraja Pati Nek lemon isekar nenek ya. Iya kalau lang ubat sing ngalian dong sing ini. mula belar aja di sekap Jero Meneso. Jero Meneso. Jangan nih suwong jero nih. Jero Meneso. Ya, nge dodonan. Ya. Kira Tuh, segelar gelur sebodas lemah gede. nget yang mau berat niki tangkil dong.
Jadi ke jero Indonesia. Nai bawa. Nai bawa ngawal. Apa jane Pang ditu kurang ini. Indonesia bodine ando. Nah kurangna pang ditu. Pang ditu leleng Jakarta nih. Nah itu leleng ya anu ya. Naya nongos lu, matur mungkin ring jero desa. Oh, Bang iya nongosennya nawangnya sadaran mone. Jeroban desa nawak titian. Dengan bangkau nih dang magening. Ya wah. Ternyata ada dia dawak kok. Nih dawak nih diikip kewah kali mau pedeh-pedeh. Oh gitu. Yang kudiang aja mahasiswa. Ngeling magening. Titiang bapak dosen pakai ketok. Oh apa aku manyai saya ngadon lemu pedeh diikip. Aduh diikip namang li. Lantang basang nih lantang yang ngalih urutan. Yang urutan kan mun basang. Kayak PDRI balik ngalih urutannya basangne. Lantur. Yukti titiang menangke. Nah, bây teko jane main. Telepon Kil tangke. kitane jero Malaysia. Nawak di siang jero desa. Nah, Nembe di tiang tangkel mriki. Tiang madu segara. Di tiang rara tamba mriki jero desa. Ini lu madan madu segaro ne moni paling sing racun madan. Tiang niki. Wah. Again. Dan keto. Bapak dari tiang ko. Kurang tiang sakit. Yang ngemasin Isang urang bang Isang. Yang ngemasin mati kurang tiangnya na jadi apa? Wah, Icet yang Ugi jerong icen titiang tambah. ledang jero Malaysia mau picau ubat pangsido seger ini kocak pun kurang angkelan lunas tamau ring jero. Man itu penyakit medis kan? Oh. Penyakit non medis. Non Penyakit medis. non medis ada dua. Iya Ada dua. Penyakit salah betara. Salah benar tapi contohnya. Kulian sing inget kekawitan, sing taen ngatur sembah bakti, masih dadi salah betara, tuh sakit betara itu. Tuh jeung ngatur canang nih marung peragat canang. Tuh sing taen ngatur teu kita sansing. Tiang sampun ngaturin nika. Bang, Nggih sampun. Berarti Iya, tanda. tiang dalan tiang sampun mesen. Tahunnya berarti ulian niko. Kan ulan salah dewa dan salah nabi Malaysia. Salah nabi bensik. salah manusia. Nah, pasti ada pisah Salah tuh manusia. ngem bila diri tuh. Iya dong dia sing demen Kurang Salah manusia. Dini kemudian bisa manusia ngawe sakit ilohi. Tapi mau ya Ne dasarnya bantri kaya farisuda. Tri kaya Paris Mau munyi, mau pinah, melaksano. Tuh nyanjan hitung ranang ilo ngawak mungkin melaksana ngawak memunyi yang ilo memunyi sing munyi itu ditarik sing idang lo waliyang munyi totona. Oleh karena itu hati-hati memunyi. Ingat raga taen ada nak ngomong aten lu mau munyi ngawak-ngawak kena lena ditersinggung. Di madan calon narang sakti tanpa ingat. Oh, Nyidang nika. yan pun Calon sakti. Sakti bisa ngirup uripan, bisa mademan, Bisa hidup sama matian tuh. bisa ngidupin. nah Bagian mereka kalau ibun Yang dua jodoh itu lantas dikira segar. segar sama ilun. Kini yang sapunika wacanan Jeroban Desa. Ring dija margene tiang mereka. Iya, tenang wae ibun. Ke walayan lacur nasib kamu. Mimi. Itu sama ilunnya mati. Asip. Kan Bani kira-kira tuh dengan anu seperti itu. harus pikir-pikir dulu bani sing kamu Bani. kamu bisa hidup bisa Tapi mati yang kamu sen coba kamu bisa pasti berkurang ke mati masa saya ngebau ubah tak gelem Tiang dong. ke mereka jero tiang jadi Nah, mereka. itu ya bahaya. jalan coba dulu Kata ilung apa kuning. Kita nyelo. Ampura bapa ampura mau jalan ilo bapa ngeras titik
munyi. Lan jero jero Boneso sing bakal nututin ane nututin ten jawen ten tio sira niki. Sira miko, lha pun nawang jalan. Semua niki jero. Ya, bareng ae. Ane jero iso. Alon-alon jero alon-alon. Ingat bucin tuh mana-mana, bucin lah. Neleng akan juga di kanan ibu Hana marwan dan kang jagat dira. Sayu wakti haratu lintang mawi sese ya kawentanan palung obatari niki ring jagat dirat nenton wentan purun sami sisione haratu. Menawa tekang jinaran. Eri kalaning sira li calon arang anak lungguh marwan dan kang jatuh sepatu. Napi malih nitat kalau palung obatari melinggiring kumpatan agung. Kuang kadi apa? Kumpatan agung saat makesang yang satu muka haratu. Luwe yang catur muka barahmu barajo pati. Sayu waktu lintang mau tamu mau sese pisan haratu. Ayo kita madu enak bu pada ngelawan ibu kaya mah. Ini dulu sangkit yang waras. Ke para sisia para jano manusia jin setan dedemit gamang anyanyo bergali leak desti dewa si lawan ibu aliwara. Sayu waktu pisan haratu angop sekian titiang kumatan bumitene sami samit sehrengangan pelunga betari. Ada. No samangkan no kastawan itu ngiro cari Bro, titiang sugro. Wetan jatuh jangan sane ngarauhin haratu. Tak liusir we. menawa cahana tamiu Baik. arabce. Sayu waktu haratu wetan jatuh Ini enak kita ada tanya lawan sang rau perikanan yang jagat dira. Patut atuh dua neng titiang ke petunjuk ring jero Beneso diange kocap diki nyidang seger somah ipun yang sampun pun nangkil meriki Menangakan dari kanan ya. Kita mengaran madu segara inge haratu. neng di para janan tu di jauh ngoyo. Yang pengalas haratu. Reng panapi sireng marwan ning kang telengan ning wan. patut Patut haratu. Mana ada nyai Titiang madu segara haratu. madu segara. Man ketujuan benar. Tiang meriki jagi nunas tambor haratu. Apa? Tiang nunas tambor haratu. Icau pasti mah oh kakek Nih sing pelih kuping meme ningang atur lawas yoe. Dado sijo kalau mau batari. Ada dioe madu segara. Inge wanta patu. Ring tengah ngalas. Teko mai kalunas urip lunas tamo wireh omah yoe sakit. Wiari kang jampo mantrian keselimut dari kang raja samas liu ngelah kena dua kewikan kewala sing bisa ngejang ngukut deh malu. Dado sapudiko bawas palung batari. Yen harga mayang meme panyak luwung tente ngento buah apa jalan yang malu nanam benar malu yang subuh ada merasa nanam marah benar ngalap apa ten pekikian benar mai ke dirah Kenawang, tok itu kan beli itu. Ampurayan di diaranu yang betari. Yening sekali punika kewentanane titiang sampun sauninga. Kemon tulungan titiang ratu. Dadi pangeling ngide tulung.
zaman janina sing ado gratis. Guru kan meneh kaceh ya memiklah kanti memantro pangi segar apa-apa nyimai. Apa kamu mai? Pekalang gitu mai. Cerita bomo. Nawa di diang ratu yang betari. Yang ning kayo naratu ngicen kamar ringkuran di diangnya. Jagi sungsong suang di diang rimpaman di diang ratu. Yang ning segaripun di diang bisa dia menadosis ya iri kia ratu. Apa? Nunas tamu ianya segar kamu guru memarah dini dong nage double triple nage nyingukop gitu. Tolong di diang ratu. Tolong di diang ratu. Rengakan dari sojar silo calon arang madu sekarang. Masakolah ke nyai Maya nyai masakolah pangidang nyai tamat tadi Saryana mai nyai ke Gumidira ngapo ngeleng ngapo sakit wet cuy tuh Benawa mau tidak betari. Sampun Sekarang nanya segar sing apa-apa. Sing ada gratis jani. Sampun sampun menikah. apa gue nyai wong sudara wong tani dalam moblok marlekat tipi sakit sebut lacor nyai main nage ngide kapening ni calon arang. Ratu nawa titiang na sampura titiang ratu. Nong titiang ratu duduk. Wadah. Alain cak ngomongku. Sing sueco cak ngomongku. Tuna si jangi pancai ini di Batara yang guru pangengal cai majalah. Dong main nyai ngapa bebarakang kena isin basang. Aden kalung pun aden aja yo main. Boleh. Yen sing jangkep dur maning tasak, yen sing cai ngelah apa sekayo kalapa main meguru sisio nguna sudah wet coy. Tuh. Ratu Dan syukur kanan itu. Doa sasmasi di mati. Orang masing pecah bayu baca deh. Ayu mati ayu dipercepat berarti. Ayo ini sudah jangan lagi dulu kan lagi barang-barang itu. Kalah semua. Kandung ngalir ya lo do sangat do. Kita ya jam bang. Kandung udah kandung banyak. Uran melo subuh berapa di dunia nyamuk prayonan dan lodo. Kene cenek beru. Yang puniki saking komunitas iki PGRI kesarangan gases ring sesetan nyadio ngaya hari ngelahinan mangkin niki wenten pianak titiang kok kalih angin titiang jaton ring sejeroning pewatangan kadi mangkin titiang idiolas sani mangkin rawang jebos titiang nriki yen tan meresidang ngamah watang ke kalih puniki
di tiang bisa dia nyarangan pangbedak basang di tiang nenten je pacang mepeguruan di tiang je nenten je pepedua duanen di tiang ngererak sane madan kesekanan kesujatian sampun api kesujatian puniki sane ke baos aji pemeliakan pangseng bocor rago melajah sarang sami ngalem pemengalem karawang pangengali bo kadene dewa kewala di benangan jadi ada jatang mata nak cenik konen puniki kawantosan 5 bulan nak alit puniki sadia ragola kar nyoba durusan iya telah panwantangnya dadua niki nanang joblar siap pula serikiring ada candre saneng lapor guruan pengliakan durus sedodeng niki sadio di tiang kami juru bolesa kadang suka duka lalu mati Dan Pak. dah boleh saya Dan sing tak boleh. payu coba nih Calon darang. nah itu benar Newake madu segara na. Ulian jengah wake ne. Nyai kerana wake jengah. Wake kalau alas sakit akan wake ne. Yang saya wake ngidang alas sakit akan wake. Dia wake orang madu segara na. Hadian jadi hadian. Pak. Jalan. Ada aja nih. Tuk-tuk hijau aja. Tuk-tuk Pak. Jalan Pak. saya ada tujuan nih tuh kewah baru nah jalan ada tujuan sing mentong euy bari dan sekalo tahu ya kenal tot dan ini semua lo adik ini woi tajo semua lo johong bolan johong kita datang kapilebang kapilayu tawan-tawan tangis marwantening tengah kaki dini di tengah semua ini wong ngeleng ya di dewa warah gede manusia orang-orang matur di dewa Yang berdari nyawa di dia. Orang tuh tunas lugro di tiang ratu yang betari Aksi sembah di dia mangke ledang ratu ngaksi kadi sembah ipun sedot di tiang menang
wendon titiang sekali puniki senamake ledangi ratu Rada wendan medunasa Mogi Ratu Mijang Panogerang kelaran titiang hidup pas kelintang ratu yang ratu ledang bacang ngopi penugeran titiang ngelungsur yanten pancut urip titiang riwawu samangkana lah rengenang make saturan apaan kita wani datang marwatan yang seterogan namayu maki mapani dewa mandi teka mai ke sendra kena mayu orang sedasar jengah cening ketego tangkil kapening meme jani meme asung kerdawaro lu gerago kapening cening ledang itu padang ne ada pengliakan tingkat solas aneh madan kesaktian para dewata ne lakar pijang meme kapening dewa ngaran sire wade tumpang solas dewa ratu agat imadu sekarang matur lo mapan itu ledang sweco itu kena pedewek ilun mani ulakan mau bico pade tumpang solas betul terima sir mangkin anak terima malam bayu sabdo kelawan itu waram dewa data nugraha kemiar jana sarwa pujana sarwa nugraha dewa terima lagi atas kanan nyok diru itu nanti dia madu sekarang dewa ratu pura jani hayang goba nih satu sekarang dewa ratu molot mata dulu dewa ratu blar memeh dewa ratu sajo suecan itu pani kemulan yang sing nyoh ngendik Nyai calon arang calon arang nyai calon arang Jani wake subong lekas wake subongan panugrah saking yang Betari Durga jadi suku cager sang itu mati Nyai mati orang itu kakaknya lu lah dia duduk dingin tôn nâng kỳ cho là cô nâng tủ Eke buat ngomong gak iyo yang kita dong mirip ada sisian meme melajah ngeliat di kali jani saya waktu di tiang anggo baratu dan sekali mangkin pun ini ada muka praktek ngeliat ya nih siro di tiang burun ini macam-macam kan asal ada nak belajar ngeliat harus ngemang DP malu dan burun di tiang dan keluar tari jengkenan datang dari awas di kanan ini di calon anak jadi ya doa dia Johana Soana ning desti ana marawan ni kang sedero kandem ayu marawan ni kang widang jagatira saya waktu dados wedan jagatmu yen sing lepan meme narka dong tadi ada nak ngelekas di komen meme sing nawah
dados wetan puniki kula kicak dados wetan undi ka ratu. Nah, yatne puyanik. Dia. Lihat Desti Kang Kinarang begitu. Tok. Siapa Kang namanya? Dan yang gitu. Wah, lekas menadining Desti maroni Kang Jakarta. Warah lawani calon anak. Ih, nyai liak Desti. Nyen ada nyai dani bani nyai dini ngelekas di bawah bidangan pure nih dok. Ikan! Sing kena banyai ngingatan goban wakene. Hah? Sing kena banyai ngingatan goban wakene. Harus beli yang kacamata yo. Ngil banci Kan kelas. Ngil. Wake sing adalen nih madan imadu segara. Ih, supaya jelas. Nih madan madu segaro. Ane tolak ibu bidang. Don belajar sih banget. Wan kahipun di madu segara ratu betari. Mengesyap ya belah. Apa waramu madu sekarang? Wet cuy. Lihat lu di siu China. Dah sombong nyai nah. Dah bungut dan nyai abang. Nih wake jadi semua ngelekas. Panik aja deh. Genta gede sing bisa. Lihat ini si nyai. Don semedak badan wadon di calon larang. Tuh kapan? Waduh lihat Desti. Wah ngungkulakan kuyajanan ciri di calon larang. Beneran sing Nyai mulo liak Destu bani. Panukran yang ingin betari durga panjenura kanjeng. Sing nyai nawang hidup betari yang hidup betari durga. Mapi nyai mara bisa ngelekas benadening budak senegal. Nenak mangkiat yatne kengken pekenah nyai yani. Pak, Calon larang. jangan bodi. Wake mai sing adalen wake ngewales sakit aten wakene. tuh boyo kegen sakit hati ya kurang sampai mati. Tuh. Wake mai ke ngetohan nakat dijaga wisesannya ini. Nakat dijawikannya ini. Sayu waktu ratu betari. Ya udah dimakan. Enak ya tuh. Tonton aja tuh. Kuya jalan di calon larang. Lawan. Jak lawan. Jadi suara pe kali tekan itu. Enak gitu. Dong si Leo dapat diskusi. Ada neng silang kamu lawan di calon larang. Wadah. Balik kalau rasingan nih. Wadah. Wes dewa ratu. Yang orang lihat kelas jitlu, siu jitlu. Kalau kelileh. Dados kali kalau mau betari. Maramontal kawisesane maramontal. Arab yang masak sabun. Wow, barang larang ring rong. Tonton aja lo kuya jalan di calon larang. Risa dah kalau nuala kedua aja. Mana ada di kang aja tuh. Suara. Dua ratu. Woi. Panca Durga kelarang lagi di calon Dua larang. ratu. Lima bisa. Manusia ya temen adewa ngocora. Lah makiata kekena ya tekan suka hoi sanjan. Loyo di kanang sira Panca Durga bipol yang ngelarang di kanang kawiannya nan. Gelar konsep oi calon larang. Rebot padu segala rebot. Awas biar limo. Rebot padu segala rebot. Awas.
jadi waktu. Panca Durga kita. Iya teki ngaran Sirpanaspati. Apaan Panjarawan dia di Batara Siwa gede. Menang dia tang lunang lemur Batara Siwa. Tanang larat demang ke tanang larat. Wah, iya kita bawa ujar. Makan apa dia tuh. Kene. Wah, gak dianggap Apa nih? wah, gak dianggap di kanan muka yang maki. Weh, petangi. Petangi. Nah, bangun. Udah lah gede. Nah, tuh. Udah lah gede. Sekian. Waduh, sekarang gue kali kau. Nah. Main. Sakti wikalah. Masih aktif. Kananmu. Sakti saja Nyai. Kowe panukeran yang betari bukan hancur. Makinat, waduh pintu nak kena di kanan muka yang maki. Oh, biar lagi masih lawan. So. Banjak saja. Baca menunggu 3 hari. Ratu sekali sangan Ratu. Ingin cengang ayo nih Ratu. Rodana di Batari Durga ya temijil marwat tadi piuman tanggup. Tuh, kedon di depan hari. Mimi Ratu Batari kan di nedoding. Sutro di Ratu. Oh, ayo mau perangan jalonan. Rere sian ide wo. Cening calon. Oh, ayo kita ngelakan ketika naksir panestian. Mau ngawe ganti di kanang bara sewarga nana. Ingin ya dewa terus leswang yuk suang Nana jalan arah. ning cening calon arang Dia demangkan berahman diantelwir siresang yang ngageni amurok marwat dening swarga kawe panen. nak kengke dewa kadi ketu pedeh ki dewa ne sat cara api pun berjalan Aras yang jadi jening jalan arang sayang jegeki dewa. no masih itu menari maju Ini Haratu Batari. Buat semua durnian rinjeng yang Batari Durga. Ini yang wadah nunas kenghampura Ratu. Suk sekali kanan cireni jalur arah. Dua neng lindang suk seke sempet manah
di tiang aratu. Doa dia demangkana ri sedekala di jalur narang warapata tanding lawan madu segara kasar di kanan di jalur narang. Aduh cerita kalau di tiang mayude sarangipun di madu segara Bisa mandirian betari jalur narang lihat desti mau tamu dan dia ke kasur dening wong saudara ngarani madu segar. Ocap di tiang paling sakti di jagat tadi bawa sementari sana dumur iki kengke nanti ada madu sekaro sakti nengen dia sido ngalah tiang gitu kita atur. Oh, ini wawu ngareng saturan di siren anak jalan anak. Jenih, jalan arang jenih. Ingat kang satuan meme nih. Tuh nih sejada mula beleh jenih nih. Meme ngemang kesaktian calon arang. Jening tadi guru gen ngajakin manusia abang bisa melihat di jagat nih. Bener nih. Aduh sisio imadu sekarang mujang jening sedang ngajain. Tuh beleh idewone bener nih dewo ngelah ilmu bang meme ilmu lima kan ilmu dah di dia ngangon tuh beleh idewone. Unang-unang guru kengken sing tadi jening lakar nolak nak madot melajah yen blok jelemu di jagate tilang lakan kerte kesastrian sastra Saraswati ne jening awen nak maguna dadi guru do jening kan kising ngajin anak gurune nak tanpa tanda jasa gitu jening. Sampun kabeh kayeun nanti bawa sido betari. Lah kan suruh jadi rangsir iki pun tebaki. Jani apa ibu sayang lawan kalagande. Binak kesuluning paro dewade. Lah makin bancut kawi saya di kanang siru madu segala. Nah, sayang ibu deken idewo sat-sat pangalatur dewato janilah pancut kesaktian Yai Madu. Iya ngelarakan di kanang siru bade solas mangke pas jatah kenonana. Nah, kesaktian yo madan bade dumpang lola solas jani ben papat jemat meme. Oh kasan kita siru madu sekarang mongaran irarung sisianteunana mapan kerarung kesaktian ieu ben papat sud ieu madan madu sagara madan ieu jani rarung nyat pado dadi sisian di dewa ieu madu irarung sama kana lah ya mangkat kita anak mangkat ayo berahman dia warwan Suk semua saya diaturanian. Suk semua saya diaturanian sira ni calon narang. Ya ning mangano. Madu segaro. Enak perabdo kita marone kang ni calon narang. Sisio antal kowe ngadio. Aduh dewaran tuh. Nakil bah. Muang dewa nama kang siwa dewa durga pati dewa yang larang di kanang memanjatkan peranan di tuang hati Wong tatua dewa yang sermayang bayang kawang yang sedang yang diurutkan dan dewa kau wong ibat sis ngayah mekejang terus pedang deden tadang Ono nak kena.
yang demang kata keluarga rebut kata di kanan sir atau nih saya terangkan baik udah lagi nah cikeken kau nih ulas Kendo sekan cakana kadon kaya ye sah candal dua sarang sami pergina duwe mangda mriki. Nggih harane dengan sareng sami wadah sapunika katur sesolahan calon narang saking IKIP PGRI Bali dalam rangkaian ulang tahun PGRI yang ke-74. Munawi dan manut akeh ngapekirang pun tan lali Didiang Nunas Agung Rene Sinampura.